ebyemizayo hamwe n'ebindi bingi. Ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa. Cubs Juice. Taste the refreshness from the sauce. Musajja ina akasente noba nochula amazigo bano manyakire nkoko okugiri. Nyakiri nchulira mu motoka ntachulire mu kajuko obunyansi. No yesanga oli mu musajja yesa akasente akaina baitu munju omu muina mweru mwe mutatahamu. Na kugamba erumu egyo otaligeza okagisambamu boko ngamba ntagisamba mera tinjagisamba mbaye tikiri nti buli kika kwenda okimpa batolo aliko mwana wa ikale mukahumba bukuba nti omusajja taina sente taina mwabu kwa ebintu bino genda kuyambanga naho noga omusajja hana alemereirwe nogamba wewe nyonyi na mwaka sente kange ntagani nkora ningamba kankukwatire uhana kusanga no musajja omunaku niwe akwenda omuzalire. Iwe kwenda nkuzalie omwana okwenda nkuzalie sadaka yogenda kusadaka of message. Manyangu twekurakuranize babiri hazange. Mbu mweyombeke mpaka di. Iwe ino seminti omwawe. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Tubatangirire abahondera Kitara TV hasho yaita ya kabiri ya Kitara Girls bulikias ebayo bulikias sabiti esaha 11 za rwebagyo. Yes, Kitara TV muteba kusubscribinga, commentinga, ha social media handles zaitu zona, ha YouTube, ha Facebook, ha TikTok, amabala neira kankabulikiro, Glorious, TikTok nireli onkolesa, Glorious, handles ezindi tinkaba ile kubayo, baita TikTok ao mufollowinge TV yaitu eno, oiro kyalero nzire njwaire t-shirt yo mulimo, Jepro Emporium hoima, wokuba no raka logo kan. Okubano manyo hikide had the best branding station eri muhoima kwenda ku branding aka t-shirt kawe nkakange kanu ebyo tubimana bumaro kwenda kora business card flyers posters iwo kwetaga kora kibiona tukubantu bikora wiki yeba ile ndaira tugirabiremu kurugasho yaitede yahoire kyasabite kihoire wiki yeba ile ndaira comment tuziboine bali positive na bali negative batugondeze mwebale mno kandi moyongere kutugonza abasikibona ndi basire nabo engeri nyakabaire nabo last time chance wiki yekurabizeta wiki tebaire mbi by the week ebaire nungi muno abana babonyore nyo nabo je nyo munsemeize muno mungondeze munfollowingire mwa likinga mwa commentinga mwa spreadinga love yonka mwebale kungonza boje inyo machura wa masindi mwebale muno mwebale kutulaikinga mwebale kutufollowinga mwebale kuwatchinga sheno kandi iwe queen boje inyo mwa kirikita nyo mwange kibaire kurungi muno wiki tengendeire kubi buli kimu kiona kisigaire kirengeri kyakabaire kyonka boje nkusima mwebale muna batolekezo okugonza itwe ba Kitara Girls comments zanyu tubaire ntuzirora byone bayini mutekayo tukusima muno Sharon kandi we wiki kugendeere yita enyo wiki engendeere kulungi muno bambi mwebale muno n'aba customer banga barungi aba Fair Price Boutique bojo bana ba TikTok mungondeze bambi mwebale kungonza ne mumpikyao haiguro ko mukatale bambi mwebale muno oiro mawe birungi ne bibiti biburamu comment section egenda bize kubi arabe ni mutufagira kurungi bacyarabe ni mwenda tushika hansi olinagia naye fora kumanyire muno kusinga iwengero wemanyire bayira bamutuleke ekintu kyo kubanza tuizire bahereza kandi tuinabahereza mukibone ekintu ekiwe kiri kali bakwenda kibaye kikambwe mu comment section na mbabwoine kandi obwe kikuniriza abakira kuteka ye comment ezigarura abagenzi banyu hansi apeji zanyu busaho kisani so ati timanyire iwo atakusobora kuteka kisani kyawa internet orukiso kuruihanka bo benyine bakwetina tubakusa kweteka iyo okikenge kintu weke baitu nyowe ntunulire kinte kirungi kiyonka nyowe ntunulire kinte kirungi kiyonka ebintu ebibi manya comment sembi ebyo timbirora tinsana kubifaaho kugama ngarukawo ntuntule kwa ntunulira only positives ebiri negative mubomezi wange byonkabiringa nyamazi magala kungara hansi taroho abo kube kinkwana nyaku kimanya usajja kungara hansi kandi I'm proud to be me era mu bantu 10 bona tibasakwendera abamu aba batakoraki but nyeki nkumanya with the time mujja kutrenda kandi ete tujja kubendera kim tuli hamu nabo kituku bariga anyway mwebale mno
kutugonza n'okuba anteekaniza yaitu program yaitu enne eteekebwamu ssente aba Cubs juice abakusangwa Hoima okusobola kubayikayo bakwetaaga ejuisi ayina omukolo ayina birthday bakwetaaga akajuisi mu tawuni hamuli mu halooli enamba yaabo eba 0781 43 8466 0784 aho ojja kuba nosobola kusanga aba Cubs juice. Yes, ha program yaitu last week tukatwina omulama gutabaye ntubazaho kandi butabaye ntumalira program twafuna omulamu gundi okutugenda kuba ntudiscussingaho hamunainya abakutulola n'abakutuliza hali mukali. Yes, omulama gwakya leero tujja kuba ntutunula mu nsonga eya abasajja abayina esente n'abatayina esente. Nti omusajja atayina esente ogwo akuyikirizibwa kuba n'omukazi, akuyikirizibwa kuba na girlfriend oba kwana ebintu nk'ebyo. Ate nikyo tugenda kuba ntukikaho nanye ne mutugambira mu comment section enteekereza zanyu. Nja kutandika mu Sharon iwe okulolota. Yongena n'omusajja mugayiga. Musajja ina mwaka sente no bataye mugaga muno bayita ina mwaka sente. Nyoni wengenda nawe. Abwake. Omusajja ina akasente noba nochula amazigo banomanya akire nkoko okugiri. Nego mazima. Yego. Ogana nobaho noba mbufumbo. Obintu omuntu okweyiya bweyo kwepanga kuli maziga betukiki. Nyondi wo musajja mugayiga ina mwaka sente no bukatabe kangi bayita inamu. Bojenye omusajja omugayiga nyuma nyakiri nchulira mu motoka ntachulire mu kajuko obunyansi muranganyire bayi nyongena n'omusajja omugayiga iwe omusajja omuna ali kandi osakusanga n'omusajja omunaku niwe akwenda omuzalire iwe okwenda nkuzalire omwana okwenda nkuzalire sadaka yogenda kusadaka ofune sente muramulya bulya mugenda mulisa kiwewe nyongugenda n'omusajja omugayiga wewe hati baana inywe abasajja banako bagowengenka baikale mu okwenda bo bakole bata mbazaire babo abasajja bayitu kyali bakwetetenkanya bakweyiya nabo bakwenda kuba hali abasajja bagega hali bali nabo tulina kubaha chance nogamba lundo omusajja omufunire taina sente bayitu nolwanti ngwa kusakora mukaba hali muli mpora kintu mukyombeka mpora ebintu byokombeka omusajja ebyo byaha okumuombeka kurungi nimuikakaire maisoko nimufuna sente nakuleka nagenda kandi bodi busaikisi ekikusa kulinda omusajja alo haho mbu mweyombeke mpaka di iwe ino seminto mwawe ekombeka omusajja kimwabuze betinya amazima gali omusajja ekweyombeka tweyombeke bayite basajja bahinduka nyoka mbe no mugayiga ina mwaka sente baitu bagamba nti obwesigwa bw'omukazi bulorwa omusajja atayina kyene kandi obwesigwa bw'omusajja bulorwa afunire buli kimu kyona okikenga so hati it is not like twaina guarantee either keeping an omusajja omunako akweyiya oba guarantee egenda kukolaki kutwala mu omusajja omugayiga kuba omusajja omugayiga they also have their own problems. Abasajja abagayiga tibalini abasajja abalungi muno you know abalaho babani bageno maiso baina ebintu binde bibakora no yesanga oli mu omusajja yesa akasente akaina baitu munju omu muina mweru mwe mutatahamu na kugamba erumu egyo otaligeza okagisamba mu boko ngamba ntagisamba mera tinjagisamba baitu kiri nti buli kika kwenda okimpa nyoti nkwenda mbe sadaka yawo abandi ate wamanyo tangu tola be sadaka yayo bailo omusajja omunaku wa nyo omusajja omunaku nkusagumisiriza ningamba wewe leka tukole nakola nanyo ninkora tomanyo maiso ko mukama lwanga kusakutera hoki omukono nitukola kintugenda nitufuna naitwe sente ntufoka naitwe bagayiga baitu kutaliga mantingo otunulira omusajja omugayiga mbu hati nyo omusajja omunaku wa nyonyi nagana omusajja omugayiga yo manyo omusajja omugayiga ogwo ebintu byakabihanka arundi akatandikira nka mukusabutandika ni mweyombeka mpora n'omusajja waawe kandi most times oyesanga abasajja abagayiga abo aino omuntu oyakozere nawe nahiga hantu namdropinga hata orundi nafunayo most times tojja kufuna happiness mobo bufumbo halo musajja osangira akozereke akozereira baitu bokora nawe hakiri Oma musajja kwa mwe planning obundi kamba henke example mulimire
bambi emicheri mugirimire mugiereze bambi newo wehaire yina akagita tokia kesiga wehaire yombo oleka tuwegumisa nanke nkurakuranizo musajja wango ntweyombeka kyonka mazire kutunda omucheri na kakasa agenda kulekaho agenda kuleka hagene n'abandi hata abakintu abano mugayiga nkasango iziro wesotingire buli kimwe inakyo bada atikande ekyo kitera rubaji koina nekintu ekyabalizoga nti tube ntukora hamu takola nkaiwo mukazi oyemereire nka kuba ati abaisike kinde kinyetegereze nti mukwenda abasajja abagayiga kwegamba kiri costly omusajja kuba n'omukazi omunaku okikenga iyo wanyino muisikito inakyo beda doko expecting omusajja mugayiga lele ebintu biyindukire omukazi atalina sente ogenda kufuna omusajja wawe atalina sente mutandike kuroga abantu akya kuba saazino n'abasajja bakwetaga abakazi abakozereka nekindo omukazi bora okozera kasente kawo bamukodo otakaho omusajja bamyaka mbagambye jozi nkara scenario ha TikTok mukazi kadama akabala hero kuna kola sente zaye oba bukaba budoma oba bakamuroga buroga iwo mukazi yakoraga sente nasindikanka mu Uganda mbo bakole kibeyombeke akagenda kugaruka mu Uganda akasanga taino ataloho na kintu kyo nambu nenjo yibamugamba gambo bali mukombeka etaloho complete omukazi pressure wekakazi kaza mutei chance araba kaza bakubaga badoma completely mukuba muri badoma kira munonka abalahero kwa bakazi abalahero kwa bakadamu okuyiya niwe bakute niwe kwikara no kusimura no kora keste ya zona no simura mali ningeza ninkwata ninkusindikira accent kange woli kuno mu Uganda love gimanyi egyo yobudoma love yote kwatagana na sente aside era bunkuba mu love sente zange zange baite zawe zaitu abakini mwetaga abasajja babahe sente inye mtenye kimuku bateka batu glorious wakaijaga okaruga heru tugamba kuruga kutereki yeyo kugenda gya kuija myaka ebiri no gitera heru kugia genda kuija toina busahekiro account toina ekyoina okutanikira zero ngiri wagenzera hade ekani wasindikira go musajja mbo mukweyi ateke nikyo tukubagamba halo musajja wawe inye abasajja bona balaheru hali kumanya nti you failed as a man omusajja wawe omukazi wawe kwati omwana akagenda korobwa kadama heru toli supposed kwemera ambasajja bagenzi bawo naye okebara mbasajja habako abasajja originally oba mukutandika kweno kwensiku nito okutumanyire mukahangwa kuba ninye nimulolera abakazi bana okikengera so togenda kusindika omukazi aheru korobwa kadama iwe sebo senkagale osigale mu Uganda no yegonza you failed as a man kandi obonu bakumusindika ahera kulobwa kadama kuba nainde sente buli mwezi inakusindika sente mweyo mbeke nkuombeka biki sente buli mwezi okuba nozimuha muko nko mwateseze ntingu buli mwezi nyina kwereze sente kale bwo kuzikola sente rundi za kulogambe ogambe undagaruka mu Uganda nibo ndakora ndayeyombeka baitu abasajja bana batalina sente nabo tukusa kubaha chance yake tubahereze yo chance ejo yogamba ntingu na wakusakura naiwe nokora abaisikibo jonyo abaloko muleke kulinda abasajja nabo bateke mu sente mukwate muimuke mugende muekolerere sente zanyu leke sente zo musajja banakoba leko sente zo musajja be addition ogambe nti ngundo ino musajja wawo akora naiwe okora au mwangu hakunanka mwangu ekintu kigaita leke zo musajja nizo zibeho ezange ni yebe addition eta ekyakora byomuka okikenga nekola ebintu ebyange nko mukazi kuba ate abakazi nge tubana personal challenges aitumbo mezi bonkubanyi nekintu ekinkwenda koro mwaito omuka kingenda kujja omusajja nkoleki nkusabe sente so ezange zo omukazi zigenda kufa habo mwaito hati wo musajja bujunanizibo bwawe bulibo kumekinga shuante family yawe kozereki eyemereire atalaka sente akangako omukazi okatandika kukatunulira abakazi bakukora mtaoni hana abana baina mabotiki abana bakingwiro store abana baina makeup studios abana abobukazi bakora tinsobora boje sente okuzisasula atola aliko mwana wa ikale mukahumba bukubanta omusajja taina mwabu kwa ebintu bino byenda kuyambanga naho no ga omusajja hana alemereirwe no gamba wewe nyonyi na mwaka sente kange ntagani nkora ningamba kankukwatire uhana nyo mwana wange nkumusasulira baite kikwasire mbunyonje yakuho musajja zahayo manyangu twekurakuraniza babiri hazange
tindo ate kandi one person nibyo One baito person kimanyira atali sente sente. bwetaba owula Bantu n'omusajja bahindu. omwetamirwe webalemu owulotakya mwenda ekikumanyisa wokuba ogenzere mu omusajja ogwo kuba ogenzere habwa sente okuba otagenzere nti nga omusajja ogwo ati okujja kumwenda omwangu okubanonyezaki omusajja akubaizire omwawo nakwenda nanyo nkuba ninkwenda Baita baiti ati- na sente nkoraki nkuzenda inono nyina zikola kalashi baitu mukarora ninyabuteireho mutebwa kusupportinga omwana wanyu owomuka tukola makeup hamu wig installations blushes bona bukozere bulo omukazi muhe akasente agenda akole blushes Anyirire. anyirire Baito. baida omusajja isoko sali Kwa. 2,300 okubohoire kandi ati Tigende abasajja ati kyokwenda. mutuha bill zanyu zeisoke tibazitu kuba te 10,000 10,500 bira- kundema biro bino basajja bataba omutwaro omwezi ogesere Basalira bando ya omutwaro. data kike mwezi gwa kigoni biro wiki baitu baana inywe mukimanyira okusobola kufuna omusajja aine esente nogaba omusajja sente zayenzi zainazo baita atakuzikuha nja kuziba buyiba atakuzimukombyaho yadde egyo Nja nayo nofuna kuziba omusajja wawo omunaku kyalo omusajja ono ekikumi kyakafune nejja n'ateekaawo n'agamba kyaliro nkozire kino tukole kino na kino baitu noba n'omusajja omugayiga atika kugambi ali mukodo cyu ezo no atakusana kuhereza wadde siringi 5 ezo nunja kuziba buyiba ontwale ha police ontwale mwa Mr Julius nanyo bantimbe ha TikTok nkunkukwibirege baito ozitwaire ene webanyunye amazzi magali nanyo omusajja atakumpa tinkuro kyonka amazzi magali omugayigo nakampa nanyo mpaka nzibiri betwa abasajja abanaku ekitugamba abasajja abanaku abasajja nkwenda mutwetegereze mutatukwata kubi omusajja munaku n'omusajja atakwenda akola kandi muli bangi hoima hano noyimukanye nkyakala iwe kyomanyire kiri kyogenda mujimu nogenda mujimu ebyo bintu tibikyakola nawakubana agenda kwetega bashuga mami funa omulimu tandika akola obwire bwawe funa ekyokubukozesa baleke kugurupinga mu basajja abanaku kuba tisaazi n'abakazi ebintu bihindukire basajja enyo glorious obunaku bunu bwina stages okurora bwinaho stage stage zingavandi ariho omusajja ati nka kuno wabaire nagamba mbu iwa kusupportinga abanaku ariho obunaku bwine stage hati ngambire omusajja akera mu gym taine kyalekere muka taplaningire omuka tujja kulyaki okikenga akanyama okakolerwa nyokwenda sente tinkwenda akanyama tugenda kwekurakuraniza otokera bukera mbegenda kuhimba ebyo ali mbinu okikenga binu nawaina ogenda bimba oti Bashuga nakubagezere mbe kwetega Bya, hati nkuba ninkora kimwawo hati abasajja mugamba nti ngo abakugenda mu jimu inya bakini mpinpointing abasajja abagenda mu jimu mukimaye mu jimu oko nabo basasula yakasente omusajja munaku asana bambi asabuna kutafuna sente zokugenda yo asabutafuna sente kugenda yo kandi na abakazi nywe abakazi nanyo mugenda mu jimu kwetega abasajja abo benyini alinga ndi basajja ki era abasajja bakira bagenda mu gym kwetega abakazi abagaiga abaina mwaka sente abaina mwaka sente kuba toli wagenda akakola akanyamake akalega 6 packs niho sugar mami agenda kumurolera ebikaze bikurukule ebyo ebina mwaka sente kuba hati mwikala ni mugamba inya abakazi abende sente mutaba bamalaya inywe mwenda sente bada ata abasajja bano abetega abakazi abaina sente ibo tubete tutamalaya nsajja tubeteki kuba kinati kuba tosa kubura akasente omusajja wena tasa kubura akasente akagenda kumutwala mu gym sema applies abakazi abatenda akora iwe gwawe no imukanye nkyakara no yesiga makeup no yekoraho and then you go to the club ate gona go tugwete mulimo tukieta kikibana babisikinya bali ahero kumutugamba bakweta gopo kuba ati mukuba mutenda kunyikira akora ebintu byokwetegera ebyo bintu bikiyakora oina kwetega oina halo oli oina ka business ka wakiri kale tukeranye nkyakaro tule wetegere mu ka business kawe ogambe hati nyewo kyalero nyetegere ndi mu ka business kange nyina kinkula no itaba customer bakira baito tebo musajja mugayiga nsonga nkuru bakangamba kano kankalabiyo bakangamba ngo abaisiki abagira boutique most times ngo abatakora mu boutique nkabihura abantu bakora baba baine emirimu endai bakora ati mbaira baita tukuyiri batika Sharon wa Fair Price Boutique atamuyiribi nyona kandi tindoho kwetega mbo bankwetega basajja no abokuba
ngwenda tuloke Ngwenda akasente kange. Oiroho gamba nti boutique tinkwenda kuspecializinga kwesiba haba boutique kwa ngwenda tugaruke haba isikito na tuli business tukola tuma business engere tai but no tunura mwana wo buisiki business yakora mazima gonyine takusa kusponsoringa lifestyle ya room kandi timukubaza ga mazima nti wewe musajja wange nankakoraki ite tukwekala kuna TikTok mwe nkwegoma na akaitap in your blessings I tap in your blessings zo kutapinga mwe ezo blessings ezo tinjazi tapinga mu a TikTok mu biboine bibaire bya bana baisikiba socialite no ija TikTok I tap your blessing bojo musikiwe nkwenda okola kin abana boti babagambire emilimo yonyine yibakora kandi nyoka mbagambire kin moja kondola asset hanu ninzoka kulungi baitu boransanga muhando konjwa ile bisimura nyeganyira ndora burora onyete akonyo tingenda kwateka mu lifestyle yinta osobola bantu nyonyowe ngire kintu kinu tinyegomba ekyo muntu kali kusakwe gomba ningamba chonko ina nokola business au ningamba mwana onichala tekamu amani ningamba tekamu amani bai nyokuruga imbuntu ankembe kwegomba omuntu ntena kyamani muno kinku mumanya Nina kusoka kumanya kiti ati nyokulora queen nyara abantu abanyegomba nko muntu nyegomba abantu aba business abo araba kazi baida abakazi babira abanyegomba nimpura ni nyegomba bata basigaire bana ba nka mirembe nye mwegomba nyenda kubantu kikenge bagamba mbo every successful man there is a woman behind him with a noble character every successful woman there is a rich man behind sambiyo kumutera hao abasenya mwerwana nakyo niko mazima nyoni kyonga abasenya nanye mutandike kwerwanaho omukazi okumulora la internet akuposting obomeze obwakabi kandi ni wo kumutema kasente cyali bambiti bakubazaho tibana ali bakumentioninga no fera yo kodi tubajuma obunako ni tugamba abakazi bakwekolera bambi ntamanya musajja waitu ni woli yo okutoba aliye basponsa nye aliye basponsa banda batenda aroha araba takwenda kwa bakwenda kusigara sponsor wawe kandi wa araba sponsor bakotaka kuikara yoko mu makava shingira yoko ojagendo ye sponsor abandi baje bakatulire hane mindo leka iwe sponsor atali wa bakwane kino niketugamba nti obomezi bunu bukuhabi abana abaisiki kuba bunkoja internet nkabagamba nyowelake nkolera Jepro Emporium niho mfunire sente zenyonyi niho nguzire Range Rover niho ngezere for vacations niho nyombekere kalina niho nkozere kino I'm going to put a man on ali somewhere on pressure unnecessary pressure ekamletera akolenso kandi point yangereti bokubo manyire sente ezo zina sponsor iyo tutukwende bala ya sponsor tutukwende face ya sponsor but be true to yourself nti nyenki obulaka sponsor gwa karugaho tujja kukimanya obwomezi bunu bumuhoireho hawenso nga katugambaira bati ati obwomezi bulakutaisuka mu ngaro otatugambira oina poor man behind you ekimugeza ogamba ati omuntu inakuruga yesobole hombu kinu nkikozere nyina omuntu ande nyuma okimanyire abasajja bangi benda muno kubahaniriza benda muno kubahaniriza baitu benda muno recognition not all mbuwe bale munamoti we bale nja kuhana iwo omuka kyokatali hanunja tingenda kuruga yombibazi babyenda kubatimba timbe ebyo ati batwara takwe batwara kwe ensonga eri hano ota postingo omusajja obota tugambe ibala ly'omusajja baitu tugambira amazima yes to my man tugambira amazima omanya ali ekikonge enyuma yawe muleke kunaga abana mu nsobi nenya abasajja nanye nkubagamba nya abenda akola kulobunya manya abasajja abakunyirira mwine ebintu ebimukoraga ni tubarako jokala aho tumanyire mulimo gwonyine ogukakora baitu kaine sente ezo tamanyire haliho nyine zirugira kasakwani karuga kasakuba kalika plan kid plan kid azo kasakuba ali plan mararaga sente atakwebazaho utakusa kumanya ali plan kid baha tubarora hana tusibantu barora TikTok ndo mtaone omo kana ate bintu bya abo byaturukire bikatwa nyo bikankingura amaise
ebya baby nebya baga Dubai story egyo na Julius akagikoraho one time at TikTok ebikubaga Dubai ebya abana abayisikina abana bali Dubai bakutunda byabo kandi amchaoni hano mubikoraga kandi tukuba mana naho imana omuntu okusaku yiyo kayimukibe wenka okusaku yiribe wenka no weyiya no maliro baito tebo musajja mugayiga gyo songa nkuru otewanto ina support musajja muona kuba no batabe mugayiga muno bati na kusupportinga ina mbala supporting sebichwanta no kugambirege byona bintu bina mu level boyine bikwetororera kinyenda gamba omusajja kizibukia akagamba chali koro tatogenda korot nanyebe bintabulira ki nyebe tingo byenda mpabuza baby tugenda kikola tuta omusajja okura chance omusajja asakugamba chali yakakusasira natakunaka kyonka aina kya kuplaningira nagamba na kuplaningira kuli nagamba gwe omwana nangambirege kintu kinu kanfuneho kiyenkora ata rogamba omusajja omukale katugeza omusajja mugayigo mugambire ndo ine ekizibu natakugamba nagamba I'm going to take action nakuchulera oha kubasingi natatekinga action kyonka kukakasize agenda akola kikajja kuyamba nachulera baitu kande ekyo tukikuswekereza omusajja omunako abasajja abanako kubotaina abasajja abanako bagire entondo baby habihiza hati kandi bolisanga omusajja omunako ogwa ali mugufu mukanda ali benda munekitinisa okukikengera taina kya kuteka ameza akotaga omuhekitinisa akotaga omuzalire abana ogya kubasadaka hati obani bokonna kola musinga bere no gamba manyambi omusajja okwetaga aragamba kagumisize ka planingire ayiyengera raku hati taking an example nyine kizibuke emitwaro 10 ikyo ni mazima gali nikie kizibu niho kiri okikege nikie kiroho kyonko obundi nyina ho ebiri haikumi aho hata munaka agenda kunyamba hati yokwenda nzende kurugamo abakazi nanyo wapi batu inywe kino tukikwate tuti Julia niwe banyonyo mutandiki yanko akwate simu kuterera mama wange mbadie eri nkwenda ye mitwaro inga emitwaro 8 amanyiro kajo mutawuni kweyiya tiniwombya mao Julius mbona kwabuze kintu kino ogamba ngutalini nya wakuzara iwo olishwanya ebi nkukolero gya kuterera mama wawe simu obadali wawe bimusabe oba mami wawe kusabikora akusobona bakubana asabi mara niho genda nanyoka ngene madali wange musabese bimbi etagamo obugumisiriza abantu inyo togenda omusajja wabandi kumuteka ha pressure mbabo kweyo funire ekizibu ale sente kugamba ale bito kintu okusakierekereza nja kuyamba kike kikutaira pressure ntingu mpaka oyikire kumutera simo mutaira habunkenke omusajja wodekora mutomeza omusajja wena bamuyiya omusajja wena bamuyiya omukazi oyina kuyiya nyina kuyiya bati nawo omusajja banoyiya banompushingaga kuntu ati nkanyoha mpa motivation egenda maiso baitu nkutere simni ngamanya ne kizibu nankano mpabuza ngenda kora ati nkabino ba customer bakuja ne bas tugenda kora tugambe nkabino ba customer bakuja nakusabe kyotaina mazima gali no laki moto inabyo kyonka wandibere nokora aina kubahe nyuma hakunteka mwaka sente ni kwombe ni nsobora kwiki aba customer kibakwenda era bode en message negenda mbazere tukarugayo en message negenda alaba kazi oloko oino obarobo ino boyfriend wawe ikara hansi otere plan ya business eyokolaki eyokwenda ogeno gimutere maiso mugambe hani daddy nieno plan yinkozereki eyinyina bora akarura kakuhabuza ogenda korota mweganyira bari barakuhabuza tugenda kora tusazire magezi ogokoraki ikara nabo kuba ina plan ezikoraki ezikuyamba baye bakazi bayino obuzibu nyoki njagamba omukazi olaho katugamba omojo kasoma nawe omojo kasoma nawe okumunihira mweki amani ekyata kusobora kikusigika no muntu owo ku dating iwo chire mu ku dating aboja bamu kuingana nabe myako bamusomere ham trust me omojo ogo taina kyamani kyakozereki kyayekolere mbomezi bwaye he's as broke as you can see him nobora mutera business gundi hatebo era genda kugitunulira akugambe hati baby ogenda koro bae eke kiabuzo nsakuswa kururu hora soko mumanye nabantu bamukwenda kwabi kwahukana eke kintu ariho muntu ondaba nakwao ideas mukikozere muta kukikora
oinaho zinga agambe wena nkaye twanikikoze kinteke beti oinaho zinga baitu kana nabakazi omusajja bwakwabuzaga oinaho zinga otamugambya the exact amount no baitu nabo oinakuboinaho baitu oinakuboinaho kake zikende chance tojja kuruga kulongambe nkwenda business ogambe nyowa mazima gali nkwenda kupanga sweetheart boutique kyonka tonone kikumi ne kinakimu baitu kandi okimanyire aliyaba okiken oina amagezi anyway kikusinzira okimanyire aliyabasajja abanda batenda kulumya bakazi babo nagamba iyo bebe sente za ikala nazo zabo leka kirugeha mutima gwe leka kirugeha mutima gwe kyonka no molekeze mbokozereki abasajja aliyo kimali abasajja abatuha allowance just yokuba girlfriend you okimanya ali abasajja abagaba allowance na hereza allowance ate omukazi we naliyoko omusajja wa watako allowance you're missing a lot banzo mwikazo muhabuza soko mwikazo umuhabuza bwaki osakusanga ino wakuziha but allowance yezingana nkai kisigikira musakuba mwina plan mtwaro 10 omwezi ikiriti ompayire musakuba mwina ka plan mugambire no nditu ina kituge tugya kuombeka hatugya kuombeka atezo allowance sente mwina kusavinga allowance kwijeta oje kilo kyo kulya mu kunywa fine ibyo na mukubinanka amusajja tibezimba nabo omusajja tutamuta yesigibwa ntingenda kwezimba nawe abasajja bahinduka atalibo nabusajja bana tibagya kuhinduka tibagya kuhinduka bona mune bona tibalibo kwesigika ba ati kandi tebosanga abakazi abaruga abakagati mujja kunjulira Iyo tubabakazi tuwekolera yes we get married. Baito omusajja akuntalibaniza nkuteyiregeira. Kuba abasajja abamu botamuterategeza tokumwene. Aka video timukambwene ga TikTok. Halo omukazi ateyirego omusajja kubimu no mudu. Bero kimanyama ni go omukazi gasaku ngana omusajja. Bantu nyewe tinyerengera musajja. Tinyerengera musajja sakutera. Anyway musajja kutera. Bakama baitu I fell in love with you then and today, hey. This serious baby. Hey, what's up beautiful people? It's your boy Victor Rose, Ginger Boy. And whenever I'm in Hoima, I watch Chitara TV. You too should continue watching it. Subscribe to the YouTube channel with Julius Chamuhendo. Keep it up. Cubs Juice. Taste the refreshness from the sauce. Mwebale mno omburango wabakama baitu okiali Hakitara TV hasho ya itene ya Hakitara Girls. Yes, kuchekeba mwaka sente aba Cubs Juice abali mutaona Hoima abakwenda juice ze mukoro abakwenda juice za birthday wena mukoro kiyo boli mtaona kasanaka kuokeze iweterera homba aba Cubs Juice abeni bakuletere kyokunywa hanamba yabo ya 078 83 kinana naina nkaga na mkaga aho ja kubano osobora kufuna akajuice kuga mukabs. Yes, nanya abakazi abali mtaoni abasajja musajja wao muteke makasente tumayaka Cubs juice hali bamuletera akajuice anyweho akasmoothie yako ayehezo mumira abasajja abantu obuntu abo babwenda wewe mazima abasajja muranjuliya nanya mubwendo surprise obo omusajja mugulire yakajuice hakiri anubona wakola kasente amanyire omusajja mukazi wange ngenda kumuha kasente na wanteire mwamana nyongere mwamana gokora amakwine tini musajja babyende bintu ago mazima basajja bojo inyonyo musajja tinsa kulema mu giftinga oba kikwetagisa for as long as omusajja gwa kumpe isanyuli nkwenda na nyonku mekinga shuwa muhairi bojo basajja tubahe nabo tubagalule mwamani tubagalule mwamani chali nabo bananka muno bapatikana na akora musajja kumuha nina kubanza ndole wompaki hati karabana wena testinga nyo musajja njamuhe kinsobora musamfuna hantu you can the best biki nyosa kumpa sente no mpada poor sex it is okay, it is very fine buy tumbu better sex no money nyo musajja akasente akangi nkamuteka nkumugulira wadabaira la akagamba bojomba igeni ndi batokunya raka itukanu karungi nkamugamba alkankaroli agugenda kuseka nyikalesere ngamba bachikwanda rokuba olio muhabakazi abatakola kuba sometimes iwe nakubali musajja mukazi akola kuba sometimes abasajja banu agena nagamanyo nkwendo mukazi wange nkumwenda muka tinkwendo mukazi akola nkwendo muka ikalira ati nyo mukazi ikalira muka
ana giftinga diyo musajja oba kasente arakayanka Lero nnyo Gloria omusajja kumpaka nakola kubande mere. Omusajja kumpaka nakola akubande meire kimuha bokuba nyonyenda bukenye nkyakara mparu kentanke kuziserura kuziwenja ego ali okuba nakwa buli kimu nagambaga bebi wange ekyokwenda kiona ngenda kuba nchikuha baito otarugamu na nyogo tinkwikiraniza nawe akunsiga omukamba akumpeera yo busayo ekire kyali kulekawo okutandikira nkaha toine ekyokumanya bokuwaikara omuka obwongo bona bwikara buli buti bukutekereza omuka bari abakazi bomukati mwina kwikiriza kwikara omuka mwina kora mwina kuyiya kankugambire abasajja abamu benda munebitiinisa osafuna omusajja waawe n'omwenda nakugamba wewe chance omanyire nyoti nkwenda omukazi akora ikara muka buli kimu ngenda akoraki ngenda kikuwa fine nyo chance nja kuikara muka itizoke nja kuikara bai tutinja kuikaza aki omutwe gwange tinja kuba mudoma ezo sente za nyinezo zoka ku mpezo nizo nkoraki nizo nkwahura nizo nkusaving aki bojo tinda kwa business mu nkukutu anyway chance kyo gambo muka nyobo kungambo ko itso kyo abo gambo oti it's okay kyonke kinkuba ninkora nkugamba nkusobora kubaho nenkoko muka hanu hakiriza bikega mahulimbe bize mbe nyine kinkutaya ninkolera omuka kyonka nintahi hatali kuikara obwongo bona buli green ibolaho buikalire toine kyo kumanya kwa hokusa kuikara atinga nyowe omusajja ngambira kwenda nyikale muka kuba conditions ezitukuba twina ku following ndi twina contract yitu signingire ogenda kuba nosasula buli mwezi hamuli mogumbaini kulanda ambaye nifune mtwaro kinana wakiendo bakenane 5 contract yo kumpajja kuba nopeza akiri 1.2 oyongereo okitengere like okireho hamuli munka hali nkola kuba mulimo habaye kibeta allowance obusente obwo bugwamu hawo mwezi gutaka kozereke gutaka hoire so bokuba no ikiraniza and with the signed contract hatali obigambo baitu watikani chalo tugaruka abasajja baitu bano abatayina muka sente nyowe kukora nkubani ndatu kiraniza atayina kasente abakina bano mukazi iyo bokuba atayina sente abakina mpaka nakora atakwenda ogamenti nga abasajja abatayina sente tibaina kuswera kwa balinde obanze batoze sente concentrating ogenda kubonesa aboniso mwana wabandi kintu kimu twena tukole mukazi akole nomusajja naye otulokole mutiriza kasente akunole busokuteraniza tukole naye musajja atayina sente bano kwina kwenda kusisikalo baitu bana bojenye mutalikora joint account kumusupportinga ho anyway kikusinzira bashitikijaga mambo nyako anyina uko na savingire tugamenke milioni mubambe na account milioni mu accent ke kikazi kakuli hano ola kuchulira kizibukona nkahimbe yongere kakalimbu kwata nyo bantu ya bulu mutalikora joint account sezo mbu mfunye sente nayo ofunye mbu tujoininga account ebira nkora sente ningamba akasente nkako nyo kyankozerezira niziteka nizanja ningamba tukole tuta tugakora muki waina zinga akuplaningira ati kwini nyaninya bakweitaga ati ngambira zono zimuhere mbu kwata 5 gano sweetheart to planning hadilu kwa omusajja wokuleta na ninawe nindi nawe akuleta nanyo nindeta exactly baira tino mukwankoze emitwara 5 gona tinga himba nkuleta haga era bakumpa buzo inawo zingankimanyi nayo milioni yange mukugamba nyina emitwara 5 kusinzire nkwatagana yawo just in case nyona bwe kube nkwatagana eri muneti asente bya iwo kunyesigaza yo musajja nkumwesiga ningamba wewe sentence ATM yawo sogi mpompe ne pin tikyanguhire ha TikTok iwo kimanyire tikyanguhire omusajja agamba mbu kwata account ya nanka yange kadi yange ogendegeno ihayo hadi yoko kumpe kadi yawo bokuba oli yoko nosa kumpe kadi yawo nyesiga nyowe omuka obwesigwa nikye tukulembeza nyojulia kino nikyo nkugamba ensonga obuziko bazizire mu kugaita sente oba kumanya bulomwente ayayaye kurungi mube bafumbo leka mube bafumbo musibire nempeta mumanyire mukolaki mu kukulira hamu hati kandi ebintu bihindukire nti abasajja buli baye kuwasaga tingenda kusala omukazi onempeta nja kumwanjura ambe bikangao bairaba if it is still a proposal mbu kino tinki confirming nti no cohabiting ambe no muntu aina right obokuba mulekere ku dividinga
ebintu ebimu kuba mukozere hamu Kandi ekirungi. so ekyo ningamba abakazi nti omusajja waabo bw'alina omulura mu abasajja baakukana bambi ali abasajja abalungi aheeru okwo nti noba okumwesigana obusente bwawe mazima gonyina tajja kolaki kukulabyaku kikiri ngu buli musajja wenda mubisa abakazi olwalumanya olina omusajja omulungi otafeera omusajja omulungi awo ensonga society kugamba omusajja otakola kinu omusajja otamuha akasente kaawe omusajja otamwoleka akasente kaawe bamuntu omwerufu abantu okulola tikikwanguha ekintu kyokubanza abasajja bona tibalina omutima gumu ariha kusobora omukusa kwata mukekurakuraniza baita ariha kuhinduka nakakasajja kusigoli zero iwagende otandikelo nyonge na kutandikira otandike kimuha zero kansonga yempete egyo banzo simbo hakati ijwezi actually weekend yo nalama we gabaini galibata tinkumanya oba mugabo ine gabera TikTok oko bana bagola banka masaka iziti gomba obanka omukazi bage akafa hakiro kya ekembaga kyenyini since that day nyonka hura bujenye ntinene bintu byembaga bino ngura mbiti tokumanya ngura ine arahaba okusangola kuba muntu wawe kyonkana anayefura muntu wawe kyonka atali amarogo gahingura omwana akaba kurungi bategeka kurungi nankege mikole yabwe egyo kiakana bakaboba mwabo omwana yatandika kuhura ruswija baleta ba doctor bamukeberekebere aba doctor tibane kibakola kibakurora kyakatane kaba introduction beto omwana ali kubiera no mukino mutenti bakamutwara bamukwatirire bukwatirira obayikira kiro kyakatano mbu bagenda kusiba bagenda mu church omwana bodenya atafere hali beti abantu bafaga yade batamalo bantu yeje saba ufe okwita omwana wabantu okufa kuizire tosakwa kiringa abakazi kwangu halero habugenyi bange ni homfere mukama wangaliko yakitegekera kwa hamarogo garumu ogo tali mukama garumu arahekyo kola kimumbu ogo tali mukama ago marogo tosaba ngamba wiki yo namba ile fine hakiro kyange kyenyini ni hondu alire balesere na doctor yankebera tinyina muswija tinyina ki balesere ba pastor bona bansabire kyonka ale bistane bikubaza bigamba mbu ite bakatusindika tuizire kumutwara no murakora mutano murasaba mutatwizire kumutwara kiki bakazi nyomuswa obuzibu bukwijja hani nti abakazi ite tuinomuze omusajja bakugamba ati ngenda kukwanjira oba ngenda kuteera empeta you become excited ekintu notandika kibazaho notandika kinyumiza nanka nokigamba nanka okitwalire omuzaire obwire butakayikire tingamba abazaire mutabagamba abazaire baitu batwendeza muno sasa mutakwendeza kilo muzaire baitu abazaire baitu banyumia asa osagamba mama wawe kintu oba your planned achievement ochikenga okamunyumiza bambi ati waina yabanywani baye kangambe nkakiarao baitu mbanywana abo abagambire kintu kyamara bagenda kuleta omusaija nabahe kintu kibe kyakukola for this scenario tikiriki abanywani baita bakayibangane mbunanka akanyibaho omusaija kamukole kintu kandi nkahura mba abantu bakagamba nti mbu not my words mbu omwisiki obabandize kwenda before her niwe yagambire mbugana maka busawo mukazi ondali gaikaramu okwiyahoha nyowe kandi agenda kundore kingenda koraki ekingenda kumukora right chance okugambira kita kintu kimutwe kambe kusaba tali gama ntingo funiro omusajja ikale mukatebo osaleho tuina kwekamba kusaba ebintu ebyo yes biriyo tuina kwekambira kimu kusaba no business era nyobo ndakafuna omusajja akatanike byempete byempeta tukole akantu ka family kandi aba family mukwijja mukanyuna kubahandika mabara ningamba abagenyi bakaba 10 bunkufune kizibu ninywe mu bantu 10 niho nkutandikira nyo mawe mpeta ngenda niho nkutandikira nanyo nkugenda oire kintu kirikimu nyempeta nkugitina bibe bya family tweta abantu 10 abantu 2 oire kizibu mbalikiri bantu mukurora nanywe tugambe naitwe obako abakugambireho buno omusajja akuletere yakugamba we nkwataga kuswera nkona kujja omwanyu abana nkabanywani bagendeho mpora tikuligamba mbu buli muntu we nakuli haruba John munywani wawe ogana noba no muntu nayefula kimu munywani wawe kyonka akwefura munywani wawe agenda hero oko ni wagenda kubaza kubi batongire ekintu kiri kimu we soko banzo chulere
ekintu kyo kibaza hakiri hasigare yo mwezi obundi ngire week kihabuzo kino mbomezi wange tugenda ntugamba fake friends abanywa n'ababi ite tonyine tabakubibaza so who is the fake friend in the middle ate ekintu kiri kimuti twina kubaze ebitufaho akusaga excited yo mukuroro kwange fake friend ni wono nyizire katugeze nyagamba Glorious nyine kizibu kiti na kiti nkakusoboramu okabihuliriza okaifora ntingo kunsasira okunsasira ho kangamba kwiniyo gya kurota biki kyonko kagaruka ruba joko okagamba Carol kakimube okabaza ayepanka hata okimanyire ayepanka muno kakimubeho omuntu akugamba yepanka muno fake friend nawe wenyini ajja kurugayo one day making a statement egamba friends are bad nyekinga baita bakusinga nuko oto bakali ntite itwena kuba ati itwena hanengero kakutubaga ono bakupostinga akagamba manya fake friend oba fake friend nola akagamba fake friend nola akagamba fake friend na nyonga akagamba fake friend so who is the fake friend which means ito eshina tulibaki tuliba fake friends tuliba fake friend so what does that have to mean ntola bwene kintu kyawe kyogenda kola ikiriza abantu balole achievement batalora mu plan kandi bakazi nyo kwenda bagambira na maiso garoga kyale fine muli barogo itizoke bayiri bunkuba kale bunkuba obaroba kuba izira kanswera utanduga iwe rogo musajja akajja wenka rogo musajja ogo kumunageera nyo manyi bayinyo wetinyi na musango abako musajja asakujja na ngamba akwenda kunswera taina yo kimukazi onje taina yo bana nyoti nja kutolereza kandi bamanyire kufera kandi bwokikengera inayo mukazi inayo omwana wakora otandoka kunyita mama wange ajja kuchura mama akuchura baita arono omukazi akujja kakugamba akakwikira kakugamba chance omusajja wange ono nyamba buyamba tuina family abana bange babangambira kumweganyira obanye onti nakufa babagamba tibenda kuhunga anyo muntu akungamba atyo nkubanye nakuguruka mu buguruka ma nole kankusange hawange ngubatangambiti mboja kuturoga tingi kukuroga oja kutwita baitu nkusange hawange otandike byakankwana bukwana atangamba iwe tusakukira nzabana Glorious omusajja akujjaga kukwana aine family kyonko bazire kwana takubaza yombo oba akugire iwoliyo nalekeza kimungu ali single relationship yabairemu hati mwaka gumwa gigurukiremu agirugiremu atawe naitaga mutandike nayiwe buhyaka kandi ateke ekyo mukazi wambale yakoze batakirolo abantu abakyasingiro obuzibu nibo banombo nyoti nyina buzibu hamukaye banyowe hadiro okutandika mwana wanyoko bantu inyo ekandi bana abantu oli narugayo nagamba nyogo nkamwenda kana taka kwendagana kwetudaho nagamba mbunyowe ogo nkaba nawe natanka kubaza ebintu bya mulingo kandi takabagana we abasajja bagiro manya abasajja bagire kizibu kya wet dream atiba wet dreaming ngambiro to makakula atekereza kwendeze mu reality nabazi balimu balibaza banyo bunkumanya nti oli XY that is okay nkugowinga ahead nkugenda maiso bokundupa aho nkubanza nintoleza bakwa nyomba gambire gaira nyonti na maro abwakuba kudupire kintu kindi ariho kubandupire bundi nyina hano no muda bundi hano inendo already andupire ngome agakigumira kyo nkabo kwakozere kikai baba kimanyire men lie a lot abasajja behanira mu era nkiguruka mu there is no time yokulinda tibamanyire okufati kulinda anyway okurora bagende bambike harufumbe kimwise mu bamurogerega la musajja wabani oli photocopying emitima ni mugwa mulavu nyongamba mukubahu ali photocopying ekingamba abasajja behanira muno mukinte kibecha kudupa baitu munsimu nubise muntu adupa nko mukazi kila muno munasajja banakwa omukazi niwo muntu ayenda notamanya inya abasajja mugire kizibu kimu bogena mu bwenzi become excited no hindura mu embero muka aho mukazi nayetegeza baitu omukazi akuchitingaho nasigara buli kimu nakikuha mu bwire embera netahinduka nazara n'abana nobakuza tibajana kulira basa no kulira mu nju yawo kandi ngero kagambire Glorious okurora abasajja agenda unibefora munombo bo bakugu bagezi kandi we mazimo baba yendeze mpako musensi ngogenda gye kurora obwaraba yajaga saha mukaga nubuna obwara yajaga saha ina ajja kwindura majege mukaga obwara yajaga mukaga atagenda mutoyi jani kagenda gato mutoyi bulikiro mukirati kageze kunawa nesi munangiye aina gana nayo mutoyi na mulikaga
baitu lero bobulikiro ogenda yo saa mukaaga Abasajja oba inayo banaku obuyisi nibo kyobo bakole ogenda ebyo. kubaza nabo Omugaiga talina bwire bwe. bwana bagaiga N'abagaiga Bada to omugaiga sakikola n'oguma buguma. Yaguma ogambe sente. Nogamba anyway. ate No wesiba katambala mu ate awo niho tugambira chance kumpata kumpa sente. Chance. Ali mu bwenzi nkumwenza. chance niho ogambira weka nkolege n'amaani nanyo ninye planningirako Nja kuwa example ya this famous footballer beta Cristiano. Cristiano emyaka yamaze na mukazi wa kabataka proposingaga right? Bata mabako mukazi ogabaga ikaliro. I know how. Because the man is rich. Bashito sagumesiriza. Ekyakwenda Sagumesiriza musajja omunaku for that long. Engagement ngi bamuhaire Diamond nkoto yonet. No bakwauka nagitunda. Ya millions ze. nafunaho okutandiki So abasajja mwefeeho omusajja wange kikuja maiso nkugumaniso okimanyire mu Ronaldo bamuha monthly allowance. mali Nnyo nkugya nkano pa monthly allowance. ariho mwana okuguma mwana aho kumyaga guma nochuraga noli agenko Okwata akapapula ka sente ako nokola bukoroti. Baita ati gumo oli obala kugamba ogume oli Ogumira mukajuko obunyansi. Baita ina halo oloko mukajuko obunyansi. Malora guma baita ati gumo oli hali ato. Renta kuwa Holanda na banja rent we rent na foka rent abane babona ne bakikenga ntinye timusasula rent mu bwire. nkuguma habokuba Bibi. habokuba nyo nanyo nkuba ninyekolera kasente kange atawo ninguma Ngena kwa musajja nkukenda. omusajja bwakuleeta ningamba ninsimamu kama ningamba bambi kyalira yekambira omusajja Kamba. nkuguma Ekinyondawo omusajja omunaku abanengeso. Kandi babanela. Baba disciplined. Musajja atalina mukasente. nyowe tindi bantu nyowe ngeri ngenda kunyenda Emirembe yaku. nyowe nyenda kunyenda kandi ngire kintu kine ngenda kukala mulavu mpaka ene kuwa ningenda mwendi Nongaga mwendi. nanyoni kyo kimunkuruga hanu mbali nsuwairwe ninduga ningenda handi nawo ninsora nawo ninzarayo ningaruka na handi nibirema ninsora ninzarayo Mbele ali sente niho nkugwa. ekintu kiro musajja akumfaaho kandi akumpa akasente kyo kintu kindi Wama abasajja abanaku mwongere ohangeso. Abasajja abagaiga Bali kwa semani. kandi omusajja omunaku bwoli bano omukazi atakutuntuza oba atakusaba ogotaba waawe mubani abaina yaba kumuha abaina yaba muha omukazi taba haha atakuheebwa era olaba otakumuha okumugabana Kandi omukazi tasaba ahebwa buhebwa. oina kurora mbulero hanu we muntu ona wakwetaga yakasente Sometimes bojeri tubantu tina tora kale kona no sabiriza mbona nyenkya na ijueri ubora no hayeza akameza mwezi kumareza raye balancing ona webi afune ebyetage ebimu Baitu mutebwa musajja mugaiga nsonga nkuru. baito omusajja omugaiga bananya abasajja abo biro muti bafugika Itizoke nyoti nkona kufuga musajja. abasajja abo bafugika aina kasente kaito ina mugamba hoto ina koraki toina oikaraho mukumigirizibwa oli maziga korote mubwa abapoine sente baitu wewe kiki It's okay. era abakazi nanya mukole sokizibu baitu muleke manyire kutuntuza abanyanya baitu mu batuntuza kubakaike sente zibataina. Wake up in the morning, go and hustle. Omusajja bakusanga ina kasente, you will be able to set standards as a wenko omuntu. Ali abama bagenda gamba inya bakwende sente. Abanyanya banyu baina sente. Ba brother banyu baina sente. Ozo tiziri choice zaitu. Baina bakazi nabo babo. batoze byabo. Baida kansembe y'abantu bano bagambe kan. Inya abasajja abatenda kuha abakazi sente. Nimugamba dadi waye kataina kino. Dadi waye kataina kino. Nyina kubane mutoka iseka atagini. Nkwenda kubajukiza. Nti mama wange ege kaba choice ye. Na choice so me I have my own tests. So choice ya mama wange te kudetermine nga choice ya. Exactly. I think that is answered. Yes. Mwebale mno kutuliriza antekaniza yete ya kyalero Kitara Girl Show eba yo buli kyasabiti esaha 11 ezarwebagyo ikarahoga olinzire nitukuhereza nyo host wawe Glorious hamuna chance machura wa Masimbi na nyo queen hamuna Sharon wanyu wa Fair Price Boutique baramuteba muje mumpagira batakayizire muhikeyo abukwe ibintu byona biriyo mutuhagire. Yes. Mulaikinge msubscribinge show handles zona ba sponsor baitu abashwere maka center show ita ya kyalero abaye Cubs Juice okusa kumufuna ha namba ya simu 0788 893 894 6 mwebale mno kutuliriza. Bye.
Chitara TV kwegesa kumanyisa.